Sjećamo se Josifa iz Arimateje i Nikodima koji su bez straha položili Krista. Kaže naš vladika Nikolaj Velimirović, strah je jedan fakt koji čovjeka donosi u najveće poniženje, a strah obično dolazi od nestanka vjere. Kad nestane vjere, onda je veliki strah i čovjek se ponižava mnogo. Tako da, kad je Gospod propovedao i učio svoje učenike, njima obratio pažnju, oni kao slušali otvoreni oči, a mironosnice staješe tu, pratiše ga, vjerno, paziše, slušaše svako riječ, ali oni ne imahu straha, a njegovi apostoli učenici imaše. I kad je došao čas, popalše se, razbježe se kao vrapci, ostaše mironosnici, ostaše ljubav, ostaje vjernost i ljubav i vjera. Ona ubija strah. Tako da kažem da velika zasluga njih, da im posvećujemo ovu nedelju. Gospod je tako uradio, pošto i nije pohvalio dok je za života propovedao, ali je zato učinio da one budu prve vjesnice velikog događaja, vaskresenja Gospodnjega. Mironosnice su bile prve, Marija Magdalena i ostali. To je velika čast, neizbrisiva pred Bogom. Gospod je se tako redio. Eto, mi se sjećamo danas toga. I sjećamo se plača Majke Božje ispod krsta. Kažu da je bila oslobođena boli pri rođenju Gospoda Hrista našeg. Ali kad je sina svoga raspetog vidjela na krstu, bez obzira što je majka, ipak je emocije majke su bile i plakale i gorko ispod krsta. Presveta Bogomajka. Njen plač ispod krsta kad Gospod kaže: evo vam majke, i kaže učenicama svojim, a njoj kaže: evo ti djece tvoje. Amen.